wo sa da no yeska ketwa e no call America e no start so ni omo kasa se kwan ye be fa so a ye be ya kora ne ho eniema because o person adopt no de ne ko wo se o wa na maame na friend se an akola na wo ye se wo be fa ne de me se na obi aye ne ho nkrata dadaada etinka ye ma wakora foforo e no se me de da bi sa akola na watoma koma so a me pese me boa no osia nipa de wo pese wo be boa nipa de a bra nipa bia e nipa no mkeka no so me akra me ba Ghana ti me ba ho osin why serious pese wo boa akola no eti square no ko ho oso ko no mo ye adwuma ni bi atwi ni ko gina nche no se bra wonim de wo ye wa ha so bi pese wo de ni betu kwan na se connection ni nye yi a no mo de abeja eti sa akola na mo de ni replace no ne maame ne papa e wa abrochire na wo mo ni krata e no mo de na ba ho nti no se wo mo ya obo emu no orphanage for na giska na chese wo mo ya oba giska wa akola ne maame ne papa na wo mo ti abrochire na wo mo ni krata no to mo de wo mo bros na wo ye se wo be adopt wo na de wo mo kwa wo de ne kwa na chese chire no na wo be tia ne ho asema yedan asore eti mempene sa akora na o mo so mo de ne be ma ne de empene da obi ni o me funsu sesia abije me pa ebetimi abo na wa ma me permission se me monti eti se sei na ekoso e wo orphanage si kase bi e won kra ya etimi modia me say media mahunti orphanage wo de ene kan kra no be wu ase se ma hunu se o mo ma me no tete ase mako o mo ma me no wu kra na o mo ma me na wu kra abusuafo ebi nananom na de o mo kɔ hɔ ebi papa nom na de o ma kogu hɔ ena o mo orphanage fund ya business mesi oduo no o me fu su se abije a o ba adopt akora no o mo si da mo mfa sa akola no o fa akora foforo akola bi kura doma nya me pese ohu ni mobo no ye ko ba to agu eti yenka ho asem na abrampa yenka ho asem asane akwanwa no so Mr. Champo Sompa ha sof mame wa na sankrofo no wo mu ma wo mu ento nwumu abraya lumba nwumu ebo no mo hwese wo mu krampo no wo mu ye biti e friend say lumba na ye ma wo mu award because ne ekoso sompa say no ebroso ya na ne sof mame ye no ema do ye serious ya na ye wra ko enti ne me de made sede no sof mame asoma ya wo kan enye nwanwa o sie tama na ya no mpo ene ya bomre we ne ye nkoda na ni nyina wo sa wo de niema ekwa ne edi ka no mutini hwemu yi ne o mo pe sane ye de ase na mankoda no sane ye de ase na mankoda no wo mo ma no ye o ma me no mutete ati ase no sa na wo mo de sane ma no no mo busuafo trouble bia ya me modian ye o mo wo ba bia ya mani tua ya asem bi siye ne ye de bi mane ne ye de bi ko na wiase no sane ma we senya so ma me so ya edu pepenso bi nya me tua wo ka obi wo fikasie bi mu ama nanimu gu asema na adwuma bɔ no enam asema ya wo kan nti ne ye kan ne se so yakopon de nkrofo bi ahye won sa kan wo se nkrofo no destiny wo mu woni yakopon pɛ so wo de wo ya mfa woni ba bia ya wo ne nam so mo wo orphanage so mo yin awurade be pagya wo mo daache enu nti se wo be ye si akwan na wo si sankrofo ni sha akola woni ne maami tu kwa ne maami akonya nkwanhia wo sama ijira ne ba ho sama ijira ne ba ho na wo kɔlɛtia ma wanya o se da ya mo akra foforo wo soso de enye ye sa wo obi ba ono no wo so de na ya wo tete wo mo no enom ne beba wo na me na wo de ne ma no no adopt no nipa kro na o mo abroche na bedu be ma je o mo ba wo du open na wo mo aju te wi ekura pon je be kase wo wi aba wahun sof mame ento mo ntie no asope mo mo ye adwuma wo fa na gisi ni nyina wo mfa akoma pa eni adwempa ne odo mfa nya adwuma ne so mo ka se wo mo ye nkokwasa eno me na mo de bra wo mo ma generation to generation amoa ento mo nyi wo mo ye ni enko ye case so obi so eyira kwa akwa am ya dane akola no ni enko de go ba ya ba me da se nyame nhira o pa wo akokoduro ho asem wei
edika na gese wa hwe ensem bi kwaso wo Ghana ha eto de bi ya na ani nyan enanu ye nyina social media na ye nyina ye follow abaya ya na oto ahwede ama okohia no obi timi nya nyansa kase ai wo to ahwede no kro mo dooso na adentina akra we da bi ye nya ne saa so bu dooso no na aka makoma mo obia wo ne bre wo se nyame di hira no ena obia enko yade bibia so to nchen a ewiase obia ne na dwene a ode ti wiase nti mahia obi ne na me se chenchen asa nipa yi ena me yi na free ba bia wo ede akwa adomu a enya obi case sa yi children's home asem a ye kan hwe boni a ekoso wo ho no enya agro na nipa da sani a wanyini etimi hwe akwada botofo anim na oye ne boni enti akrande anyansa nko na onim yemfa nkora ne nto nche ne emre omumpo o mafefe kakra ye o musane wo bi beche o made kora akwabra ne timi de ne nan ne nsa nyina etia so na akora te wo na ote hiam na ote ahokyerem na ote awrahuo mu na nso ne nyina akodi panyi bi botom de bia mekasa o man ya dane ne business nation yemfa obi a ho ade bia ekoso o Ghana ha bia ye business ensuo mpo ani pa benom eye business enti nipa kra mpo a chese wontimi wonni mwa bia ye boa ne nso so a eno nso ya dane ne business ya na bronya ba enkrofo de niama beba yesre mpanyifo nkeka omo ho eniama bebra akoso o man mu edika na asem we no my lady edika panti eguso a ne yasre mpanyifo se omo mu aye na asem we de mu o ya dodo okoka esi eto de bia be konkra ise huropo mu se ni pe beba ni edware ya hyehye ntade na nkra ise kroko ni ejirejira yo Abraham Pakase Maledi yami chira opa chese utumi se ukọ ha Abraham pa utumi se nkra no omunye chefo ase ya hye wo mo se omonsere omunye nkwala omo no omosere ti ase ya hye wo mo ase ni pe benti mon obi asoma mo Maledi yami chira opa na yentia yetiefo ni ayefo Maledi asem wedika anu akofa abeto ebiano na emu matiase edika invitation also eniya gomu started on the brew daddy lumba de some dem akanya search la no kwa kokura simfinfin o park no so asimfinfin akose ayi tege tia simfinfin ase ayi no Maladi hwa sadie wenye na ebekoso ye dibia ti kakra na yehu Maladi he wudi mu papa kose yemfa manko dani no no empanifo na fa edi ku efie ni akoto tuji mi abehiem Maladi he nyame betia ni padika o ya na mi bisa se lines ni ede mo mu a omu biebie sa de omu kofa fe mizika na no aye business o ye kama empanifo ni bi ate on se semde bia mekani anse wudi pani bia temse sie ya ye be fre wa bisa o but asemo hia no o ka ye nie tire suwo ye nie tire ai anade fi dadam ya nye enkola he woso aduane edurana duane yadum compound kanea ni ye tumu ko ni ye twanwa ni ye drink enu ye ka ye nyagefo amwa mesoma nke bia maye mike be Maladi stilema sisi hensemu ekoso papa pania wono akobọ ne bra ewa abrochire na Maladi sadie se wo bible mo say sese wo henya ka ni wisi ai enti pani no akoda gina ho sambefa sambefa bi akola we wo se dad for foforo fa foforo sama me kro no onya no mi ehu no na dwuma yenyini fra dwuma ni wo bonsam Maladi akrani njira anu wo si kwan edu ba bia nipa ni ntua nyanza Maladi efiri na kromo mo mala Abrampa show Mike Maladi esiso edu omu miamia mfidie ni esiso Maladi he ensem bi di kan ye kan na awie bronye beba ai enkrofo be suam niema edi fra brochire wo fa nkwa kwan honkra na mo fama wo mu na mo fa nkwa children's ward ye mfa nkwa chen koda no wo mu ni aboafo no
Malady who PM confounded says here, ya were bad time bebre or honomoa. It is kaki to be omdiko you a momenti, omuda so de hospital. Mumwa says can't go you omu, na hono mua no fuo, omu no fuo, compamia, but in the body, and for man granny. So mumu free say, and ya juma na mubaya manyamia shiramoa. No, a mokofie. Na mututu man granny, na nyame fa hu shiramo. Nipa boni sem ne bi no. Na mu kofie. Anwai, oza anwai se papa wom. Na da omu kwachi. Na de ye video no awu. Akra no so e man so twefo. Akra na oba no. Obi a o di men ga say yeso. Wa record niam. I record niam dia ba. Dia ekosu mama dia ekosu e wa dwuma mu woni. Drana jua na ya de niam. Aswa ye. Ye de ko. Dum kan. Malady. I hear video ampa. Video ko bi na on me phone so. Sukugu on kan ya na mo da ko abrani achi. E de ko tu tronkam. Dia betre mpanifo. Omo mu kan bi owo mu o man yi mu. Eduru ba ya kasa ya bre. Omo fo mu nansi fom. Edi enko an nipa agi ni wiase. Wo ne wo medi dia men no. Nipa ye bond ni de bae no. Se won sanye obi ane maame ne papa ewu. Woma ubata busuafo na de woma ba. Na manade ni womo nwi. Ai. Oma busuafo nwi. Wo ne papa na de na ba. Na busuafo nwi. Nuane nana. Manade he dia ka. Obi nsu de woni pa ko. Woni obi a wo wiase. Ne de ban so mpo ne de hwe wo mo a. Aba. Sankara na bran penye. Enta suo. Ye wiato. Asa di ko. Na obi fra bro chire. E ba bedum obi ba. Afa na ko. Onsa da akola bi ba na o ka se adwuma mofo na bi na ka che ne se wo nwane. Ai. Bi o no ma mo adwuma ma no kwa de ekoso no. Ebi ye tan e ma wo mu. Suo. Ti bone. We ye bone ke se malady ya na dodo na free se uchitu ananse ka ne niam bia na che se wo ye bone. We eye awudie sem ana ekoso no. Na me se o man so mbezo miahunu se eye business na nipa bi afa o man di atoso e de ye wo ma ye hu. Na brampa. Malady. Ye kesi aye ye nipa no em se wo von kran na. O se nsu ato amawura wo mfie. Okay. Enti ogena homa ne so na enkotie na. Ati Malady. Hello. Why? Hello. Hello, sister. Mr. Eric, ma hey. Yeah, me o me aba. Yo ye tie o na o si asembe na asi. Yo, me aba me da wase. Na ye dikan so. Me de ntia ma. Ana pese de me yire e fa pan bi so a. Hello. Say hello. Hello. Hello, me ba cho te menka. Hello. Eba wa ha sa me mente wa. Nye ho nso ne ye na ha. Eje. Isa ko kan bibi ana. Di asem ko de. Na ya abodwe se wo we. Oh, fansa meka. Hello. Oh. Hello, sister. Sir. Hana na say unte hwe wa. Hello. Hello, me ba cho me tun kan. Hello. Hello, me ba cho me tun kan. Ai, speaker nana. Hello. Atiti atum. Hello. Hello, me ba cho me tun kan. Ni kran so bon so ntir. Ai, speaker. Okay, say about the speaker. Hello. Hello, sister. Aha, bra, Eric, etesai. Jana do me hu yo na me pa cho so e. Yanso ya wo ye ntie why? Jo, me be da se se me pa trans na asem no modu. Ane akonya wo de ama me no. Me ka se free Accra. Na let us think me ba ho, but nsu a ato no ba bi a me te be 77 nsu to a e yiri ba yo ho na ebe se ye japade de bre.
anything I'm a man to me. Now, hospital be, never say, a day, me name a far point bisua. You need come for, you need work for, and I'm a station, you share a sentence. Your sister, Master Winnie, say, me name it. Na nyamiado watchen kwadaba mu biensa omu nyina eye memo anko na adwuma me ye no so ye me pitwika akase bi tibu am tini ko sheme bi wa na woche bi o so andefo anan ansa na matini abafi na nansan mu na meyere F5 na O5 mu no na ayameta ma no ko private hospital nti o ko private hospital no seni oba bia ni ma aya normally no ya mebe mu twa scan nti ye ko twa scan na scan mu no e ma ye hu se meyire no akwara na oda no ye mu no eye ba nti e ma ye nyina de anije e ma me kura me kokwan so se nyame adom na me ba me to e ma ya na ma because me se meyire be wo ba eti ikasa ni ni mu no na bra e ko hospital no omo kire da megire ne de be wo no enye bere na ode wo ye because awo no kan entem esanse na bi di fi nti no ye de ne ko hospital e ko ye ni CS ana ye ko pai no nti ye ko pai no no nya me ya dom no wo fa na ba nti abra ye pai no ana midwife na ana se doctor omo je megire na wo no e che so we di nya ko pa dom wo nya baba ya a mo de ni chire me yire ma me yire se onya baba bia ma me yire kura friend fu su bom ya ma ne se ya me adom yo che baba le se scan e ku cha ne no kure pa chwai afi e wo mo no mo fa abofra ne mra bema akwara bema no de na ba ti ahona na me yire enti ase no se a e bia obi ba ana mo de na prayer nya me ba because me ba na mo pae no na ye wo no die e ye ba mo de che me mo ba na fe de be no da ne be ma hospital no sister me ba na me ma wo na bi me bi hu no na mo de na che me se o ya ba no o mo se wo ye be ma sister ye no mo so me je se ye biti me akoyi mu ani se e se ye koyi di ni ye koyi di ni tie so ba eso akwara no mo se be ma na ye memeyire na wo akwara no so nya ye ba hospital sister ye akwara no na ye memeyire e ba eti ye no mo hospital wa o so still upon die ni ye ni na na ti na o mo se meyire ne wo be ma ene no di achi o mo se nje se ni o mo ye ne o mo sister e ya se fem Sabria Manoka says, Kano Kranoa, you could tell private hospital, dear dancers, and Mayden or Belbano, at that, a woman no, I mean, no casting. Said Mayden yet, a Juma me yet, not seven previous. I am a cushion one car. My mammy and say, I walk on a man and strong within a hospital. This answer, time when I had this share banner so Belwana, I'm swan, I want a car, a brand of what country. And in the hospital, maybe 20% to the Madaroma. Munkoyamwa. You need come up for, you know, Pia. Hey, one mine of the air no. Private hospital, one of me is CS. No. Private hospital, one of me is CS. Would you be hospital? No, the audio be binti and find it in Tekakra. It is a crab man or one more. A crab man, but DNA so and yeah, bar. Hey, the hospital no should say changing a time mobile. Or say another made in a way. Send another come. They don't know you know what they are crying about chance for bar. I'm a banner craft from the answer so bar. The irony, dear bra, I did a Obania per lawyer. Nay, sad day no, and cry a woo ho, what honey nano. You request it for DNA. Now, caught to the best edgeman. If I joke, nay, the Irish Obano. Because we are Cronoa, ye born we are great. Achimusa, as I go for people permit to copy near the Namamu. Nasakola obedenya dokra diamano. Because it's a memory in I am my teacher, my foot class can.
yes, Bama. Let us say, a need Jimmy himself, when you buy Jar, what will be able cry to baby? The patch of mine. Tis a crown when you say, They say, a crown, the fan said, Pepesico was so many actually cry. Our Yapopea film cry. Yate, Judy, you know Becca Sana, Yanni a lawyer Savage and Fibedin Common Abrampa. Now, Jitana Bay a Becco court. Nayamchi, oh, mamma, Yashe. Tibra, that's why. You know, sister, somehow, when I say, let's say, no, we Sabi, a Palano crown, we need hearing near Timmy Farmer of Frano because say, I'm not laying a cry a high. And I saw where you are bound to commit to for the Trimo. So when you just saw Benny Pan, you didn't will be. Yeah, that's it. Julia, you best know what Casaway. The patron. ABC, yes, it my whole baby. A crown crying you, a bemua. Na say, dear, do a brooch somewhere be. And now almost say a crown yet, papa and a bar. Na papay. So what Ginny did? A man, my friend, papa no, I started misbehaving. No bar no coffee lawyer. And no more coffee almost starting process. Na hospital one, yes, tema, sir. Yeah, no, net, sir, you know, mo check records on Kolaya womb. No, starting so much crazy. Omu trezi. Omu requesting for DNA. Akwalano ko pie yesi for suho baby. Now omu bana ye wa ba yoa. And ye di bema. Akwadana ye di 15 years. Afe no ko hu omu bano. DNA no ko hu akwalano wo yesi asin for so area ho. Mr. Champo Bremwe na ene da wo no. So for mommy, it's say we are no crown. Ekoni say. Obi atwituo ekọ obi demu ekọwia ade a na yednatum. Mi wanso so no. So for mommy, ye de pay bokro no akese ewo emiamia bebre. Na sabi ewiase wonyankopon nanim se enipa simesi ye de ne ma obi se wonwo no. Wo se dan na wakwakoye sade we say. Eya ade a akoswa che hospitals bebre. And obi di message abanu Juliet Ousu. O se nkiye ye bi. Hospitals bebre wo mutaye sa ne ma we say ma emre bi kwa kuma se akwa bi pie mu wo say. Any so of mama ne wo kan ye no kama kuma no eya no krepa. Ese we dey say nche kra. Month as a 2 months ni as whatever ye be. One more, in fact, your fan lawyer no ebe work send you obi the work here no 15 years across a work here and this say you deal with here ya bosumi pay. So my ade ba ko here no say enu fo na ya wode be ma akola no odo ni mu nti no akola no just say enye no hwadwuma kura yie na say me ma me so be di awerho sa say yeti anye ye kura ebetimi afa ni tirimu ama nebe ya no enya aye no no ko just kan ye so be wo ba ya yi ba a kire no ba e de bebie aferi ya ba ya de be met ko pon na ya bompa ye se maame no entran kwam akometam ya sa solution we se no ebeba na menim ye se ebe kan kofu bebre ama ye yi bi kura di hospital na private hospital se wo ye wo yi a ye be fa toton sansan abomu ama hospital kwa wan ye kura ebetumi agu ento wo mnya very very careful na ne wo mo aye no wotimi hu se obi ne ko tue sika to wo se ope abaya e na o mo chenye aye ne sade no eno nti wo mnya very careful because e ya ade a wo mo ta ye na em se afi no Yakobon ayi wo mo so ekrata se obi hu ma obi enkeka na wiase no se ne na lumba eto nyomo no wo hia enya de pa se wo ye obi aya papa ye obi aya nka ne busuafo akesefo na ewo wo mia bia hem se ka se mo se no nka ento no ka to no krampo no ka solution aba tini ya kan se wiase ma ye mu obi bofia na mo nim se nten Yakobon e de obi ebe wiase no ma hwe ya mo be nya so akatua ya emmoa ti so ma me ne o kan no eno anem se ye be ye me da se yo yeah my lady ene de awia o awia kata ban by force enya me ba eye wo ba enya me ba yakoye DNA hospitals e chenchena wo ba won se kwan we na omo fa so a omo di gu nkrofo awade o
obati awade ase won ka bi nhyiemu kyese onim nia ebesi ubehu ase be ma akwa akoye DNA wo se nkora miensa ni nyina anya me ba nkora mienu nya me ma na hospital ne nso ye bewo a te say no ye fa CCTV emubo ye metri so metena ho ansa ne yawo ana ase de boni ani pedi ne tore bia na anu ohye o ni pedi boni nipa nkasa edi boni esi den na obi bewo ne ba na ebewie no wono na kwetwa scan so obewo ba fine scan timi kasa obewo ba timi tene but here comes the case nipa ne wo ye no yama akora ne so de a kire nse maame wo ye mu ade ani o bunya wo ba wo se yo medamase ade atin ya yakwa akofa be ma Ghana hwe sayanke kan ye ho a enkoye na sanya papa nani abre no minim se ye de ane nsa be ka ne ba sanya nani abre no omuntimi mfa ndoje ne nko ba bia ne nsa be ka ne ba wo ye be ma na wutie me wo yere kwowo a wadawro ma awo ne yetimi wo na ya fenti yetimi wo ne yakokko ma gina wa de ho na fa wani di uba na chi na te se de wan hwe yi a ye de sesi ba be da ne wo nan my lady me da se yo na brampa malady me da se pi nyame hira obiem malady hwe ye wo abusua bi wo hono mo a malady asema ye ka ne obeka se bi a agudie akura bi timi kopiem malady na won sefie wo nipa bia chese wo twen kranta ne fio ya tutupnum nanka won frifio ni moja frifio ho se ba bia frini malady hwe adie we bie tesi na branche die malady mia meti akra me ho afo misi me yirisi mo ba no ya wo no ye de na kire me wa fra mi aka kire me mabba mu se be ma me se da wodi abuse kra me boy yakwa die ne malady enya die ne ntwantroi na ne musa tuo ka tenze chinchere ye no a malady wo mu hweye me se papa yi se nya kwatu scan wo kra no obie na no a asemi obeka bia malady ebenya wo mu o ahusu saso ebekum wo mu enipa nya bone nketenkete ya wo mu die no malady he ye ka ni say no obi ba hospital hono masika wona ho ya ma na hunu so ba ma ana wo pa oba etu oni nurse fo na trase etue sika bia to ho sese ye bawu na se de oba wo ba bia mo fa ne mame ana ya dane ne de no na malady we hu akatua wo se obi moja ede koma obi enanu wiye bonikan malady emeyi bide amanfo moja sha amanfo ozo mu ntimi na wo mu so mu ntimi na hwaboni kan ehura wo mu ekoso miti obi ba mo obi miti obi ba mo so wozo mu ntimi na wo maami a wo pep oba na be ma na wo ye de oba ma no malady unkosua sta ye de wo ma ya obegino kwaji obi de hwe ohwe ye dua no opa ma no malady o pedua na ama no omu yo ma adwene se o mawie ayo mu anu omu a na oman ye ya be free me malady ye ebe ya ye nyina ye kwakwasi broni krom malady ho mra ye adwuma emra malady ni yankobi ye nyina ye kobi an ye nka ho ho na akọwo ya wu ye na ye DNA test ni ye hunu se wan kasa ho ba ya do ba ma fa ne ko na heiwe yesi ankwankwa hospital na nanka sebe nkwasi asem ni wo malady se ho kra de echen hwa brantie se de wosi kasa eni nani brabre malady me se wo gina ba bibie na no ka asem bi ato omu so a malady wo bewu no mu tumrika no mu mfre ni pakro no enyi ne bamfama no na kwa no so de malady onkodi ba bi da na de me de malady wa bin de me de ni se uma ye hunu se koto so timi sa de wei e de njonhye koto so ye de njonhye to so se obi am fankura ni nyina mra omu ye omu requesting for records sai ya no eni sa de ne ye ko wa koda no o fan to so ena omu ye omu start se anabrampa omu start so omu ye DNA omu ye DNA akwa ne kokopie wo yesi wo asifo so area 15 years otumi kopie yama ye hunu akwala no masese no wo maji wo mo ba wo enti de akoso wias malady anu odin enti se de ye betimi aka ma ni panyina ate ase malady se wo yire nyem no okowo a malady
bema bia nyamrema na yere una unya adaje ne nyam yeti nyamrema no na wom maledi hwe se papa yi mitie ni ye ya wo se ne mam ye nsanyina ono ane die akire de leko na adwumanti woni ho ana om de leko hwe de om de asi om de aye no hwe de om de aye no enne ni petu mrika pesika eye anyi om de a anasifuo bi na dokotafo bi mu hwe ni ye o mu hwe ni ye na atamuo ho maledi atamuo ho ennei ana free say eye no ano no na nya no ano no ennei ana free say wawie mi position ti ye kamasem wo ye mi hwe nya ye o man si mi metri so maledi dako wo ba kwa ko bu hu atanye wo wodi wo bi moja e ko mo bi di sikado sopuo atu botom no maledi die na be ye wo die na be ye wo wo be ye ntirisie wo nko be ye ntirisie maledi ye betu manefo mo ko wo na mo kru ni wa mo mpa obi ni machi na maledi wo mo konko hwe mamo on said ya o say omo mani date bi a obo and as a sign and janyame akwan de edoso edu anu kra ye senka sa de no won kwa adwuma no anu atira fi ya kwose ne mama ensen no a aba eni se we na won ko kan ne ntem a akowie yewie maledi mu oya o etikopo sonso de me sie sa crazy brand no manfa na anko ji wo mu de maledi anigye pa de anigye ebi mo mu ne ntem ofie woda da bi akrani suzo afi bedru baby no na ebe twin krante ebe hankra ni ofie ho obu fa ne konkwaji wo mu de maledi so o ma hweye me si abrantie ni bia na no afrafra maledi o mewu me de me ka maledi ehu ko fetu ya bobi ama da bi maledi me kansa dia wo keka ne se dia ba sem na wo da bi me si so bia na no keka nsem bia so efise ke enani patrim ati sabo fro eni patri de sabo order. Case number 2. Akwasi anima. Na kwasi anima free ya wabaye. Ehwa. Wan wo bonu kwadu Kofi ata. Ankara mo akon. Wo mu nyina wo kumawu. Ko! Order you go. Ekwe anima. Ma ne so na kasa kire wo maame. Wo ba ye show isu aye wo baburu kuro wan na bibi focus ya kasa preko sina bobodu ya opede ye me pe bible o kwan ya sori we go through faith true dey faith muchi asai asumdwe o de jape yo fansa to baburu no so bodi ya me akua nima me sada baburu iso sa semo ame be kan turodo mini turo wonya me boa me order anima sebe na dia beda ye me pa cho me din dia akua nima me pa cho me na me ya ba wi na me wo ye ti me wo ye 3 days na me sister frink nine by e ba ehwa to onya dey madam yes ya bram pamo hwe no me mic no 3 days time na my sister bae na me wahwa to obae no ana o say me ma me say wo mefa me mra fie ana ma asaka chen say wo ye nche nti 3 days nti akwala ne ho nye den nti eye ne ho ye den a meja akwala ne kwan ama ho ye den e de na ba na o ka chen say won ti ase chinjina wo mefa me mra na ma asaka chen say ni kunu nya adwuma kwan na me de ne wo de ne ko ni kunu nya adwuma nti mdidi a mema ne bi edi enti ne ho ye den amede mo de hie ni ne akwala ne nyina abebre mo mi sister se won ti ase ana ma ase okache ma ase se de ehia ne nam na ma ase ko odwom no kototo enam ana o se akua ekwan ya mi ko mi nya mi mpam wo wabusuafo ne se ye me family ti se okona ho nya na wa ye den wadidiem ne nya na waba no kan se ekire me ana ye nyina ye ko ye kofa aka ne ko ye ko duru ye ko kumon ye ko duru ye ko kumo ti ye ko duru ye no na odi mi ko ofie ade achi anopa na minua ne fa aka ene nkanai ana okoye oja hokoye na oja me okwenti me ne me maame mo na ye dai e wo ho sa me ne me maame mo na wo ho sa ti na matena se 40 days na me ba ni din nya dai emma enti adana na jumeda ho sa me hu se me wo fa baba akola ye ni wo 40 se me baba ya na me de ne ba ye no wa bonti ode ne san na mitrima na jobre na mi popi ojina mi pa na TV say na mi popi ti di say na mi hwenu say majo ade be na najibre wo pe ni wo mi pa no atifi ado wonsa na kra no onfie sen oti se ne be na nya what is say no ba no ye oni ha
Tebeda uno. Akola na obenya 12 years. And I wada no dey say Anaju na me bo. Diamo and any kind so. Na me bo pitiru na me sorry ye. Ti me sorry no jina me tifi. Me sorry no jina me tifi. Na me Maju na de na anaju bro do nsa na mitiri mu anaju brewe. No so ma me si sorry me nko so na me say no wanye ba bia amfa wo nsa. Amfa me ho. Any mitiri mu. 3 days time. 3 days time. Mo ho na bibia be gu mitirim ti say aboa pa na wo we me. Fide me hu dem nyam ni ba bia. Me hu dem nyam ni ba bia. Na me kran say me kokuma say kwaji aboa ben na ewe osa. Edwie. Enye Abram patuche no na hwade kro. Bibi me ti say de. Twe me tero ma chicha we ka me tebe say stamp pa. Nti Abrampa. Aje usori sove so na awotumi. Me sove. Baby ase me ese dwie si dwie abapa. Edwie nim mitin. Abrampa woni be frɛ o. Wodu say tumi kai so ka se kafra. Bibi anim. Edwie nim mitin me ya. Enti ehona me bob bitim so anam se na me kokuma sa kwaje me. Na mo ahwe. Awe me 13 good years ni. Wo ti se mo ahwe. Mo awe me 13 good years. Na ada na so nse wo so. No so ka ho. Da bi nka ho. Edino. Enti Bapola ya bawo. Enti Bapola no abawi ase. Enti ehona me ba kuma se me ba baji me ba ni din aba nti ba na me se ye ante. Me yale o. Me yale. Bibi mitirim mo ante. Bibi mitir na ma se akua. Ma me hwe otiri na me se ante bibi ani mitirim so hwe mitir no wa sha ma ye poni. Ehona me ko 2 poni no. Na me se ante hwe mitirim bibi we me. Bibi we me wa se akua bibi ani wuti afeda me jibum na me ko. Jibum na me ko feda. Wo jibum a wo ko he. Me ko me na fofo se wo mu pe ba bi mfa me mfa na bibi. Na wo hu na mane. Bibi wi mitirim. Emo wa wi me. Ti mi shedam na mi susa ma se ma maduane a mi ni mo maduane. Wo hu metse. Me jibum na me ko na me ka si ye mu ni baabi a mo de me be fa ma me ho aye dai ato me na me ko me na fo sebi kafra o wo ba yi me pa cho daabi obi abodua me pa cho daabi na ide hu sabo aboa no udi unsa ka wo hu daabi se de esi ye metiri nwi ni mu no bo de unsa nyinya na uti ne hu me obabi a menya be se 30 ye metiri hu me o bia me akwala de nka be se 3 years na nka ese 6 months na ese wuti home eni kwa so ba die home me die ne home aboa ne na mitiri no owe me aboa na de nsamo ana udwi ana mame minim fide ma nantia Sompa Nkomo ya di no ma nantia baby meti bia na me ko baby ko nso amuntimi nya ohwe amuntimi nya mame misika nyina sa wiase ma nanti 13 good years ni emwan da so we me etu e ba wo emwan we me ebi kula we me ya na me yam na ye sabio anima sabio wa ya si nwi so mo ba wim me pa cho de ho de ani mo ano ma ehu mobo na mo to amu nwi mu me pa cho de na se utiri no a na me no ne na me ba wo mo no mo no fo nso emo me ka ba Bibi kosu ya si. Na me se me ba bia mati bia na me dia fa ba bia mati bia. Tu de ko hene. Me ko asole fie. Na true church, true faith for the some of the power. Mame. Na fe ade. Mame 13 years no. Bla ma bla wiase no. Aji nyankopon we nenim. Nyankopon we. Ade ache meti kwamwe. Na me ne boafo Mudi enka mu power. Enti nam na bebe se Mrs. Apia. Beto nyoma ya ni. 12 years ni afeda. Ayemi afeda buzam se me papa ti ase. Ase mo mbe ko akoto me papa nim. Onhwe me mama nya dan. E mama nwu. Tim do koto me papa nim. Ana me ko papa. De na papa hu nkwa na ewra hoyi. Nkotena busum bisu na enso cap mape na odma ndwale da bia. Enti na me hu nyina ye. Bo hu me papa hu na ewra hoyi pa. O papa ti ase. Papa ti ase. No say me be de ma hu na mama ewra ho pa. Enti wa na oje me tena ase. Ano me ne ma asemu nyina na ko na ma ase kan ma asemu we nyina akile wo mo na o se me de akola ne be fa baabi na dwobere na me papa o se ekua me de wo fa baabi ye nko na me di me papa chi na dwobere na me ne ko ye an
fearful and I said, "You know, Papa, make us a fearful and I heard you, man. I can't see before me done anybody and say, a family to them. In the Bassa Colano, Obama, yes, I cry. Make what kind? No more for me, mamma, make a gem, say, Macomi Kumasa Koyama Yalia, Mim family area, Mim Fassa Meshaqualano. Oh, mammy, Mimma, dear service of Wakabe, Mim Colabim no woo ye. Aha, and to me catch and say, my drum, my dreading is have a family to them. No, sister, Macomi Kumasa Koyama Yalia, Mim fa. Mim fasa me sure mim fa me yale anya day enkwenti ama hu ye day etom so na mintimi nko fie obiem nam dem de nam se rade wo ho nyame be so ye me na wa yi yare na ye day afini me so na me de nam ti be se 2 years ni fe de ya yam nam se be ko fie papa wo ho me ko me papa ti papa hu mi nam ka ma kwatena busum bi na wo hu na na wura nyina mi hu na busum ne so ko enso ye wo de yen aduro no watan no wo de ama mi nam de aba mi fie na anadubia na me de ye day o de sra mi di dware mi tiri no na di dwale ye na ye mame enko mame ekwanka me mfa ma hada ai ho no je wo sei bosom ne je bosom na ko 1000 obi akof true faith nyina so ko bosom so de ya me ne hu na mane de mame me no tie ha mane a me hu o ya mo no sei ya wo sei kro brat na se oi auntie sister hu me kakra wate na blay nton ade 10 minutes e be san to aso hey we dementia na bipolar oh hey obrun samu je bi kure yi mu obrun samu chire bi Ghana o oba kama hwese mo wawi ni tirase we ne yam ewi ni moto omunwi ewi so for yam kwe Ebie ba clinic ya san aba biem eni yade ho asem na medeba betu na me na wie na ebe ni yade dia ye expert ewo mi akwadere wo mu ye papa yen de ne yenye surgery bia yenye operation bia sanso na ABA Herbal Clinic ya ma ohwe sefa so wani ne so yen dubana ne amban ko hinini abana na ya yam ne te se edusam ye de maw o de kwakofra aduane na edi ade ahoto na opane be bresanse ni yade emoje mu yade eni yade etire mu yade ni yade ye ntini mu yade enti wo hia de be ko tire ni makoye mu adwuma wo hia de be bie ntini manso ni moje de afurusane wo hia de be ko eye eni ne chi akopepa ni ne chi ne pie we ni ne so na ahoto na opane nsanso etumi aka ya numbers ne ejina fra 0541 565199 0541 565199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic atwetwe enkomo de bia meka glaucoma ho asem ABA Herbal Clinic yawo adwenase eye kwada so adwenase ene ebutu market na chipe kwada so adwenase market na chipe ene ebutu do ma hinko nso de ye benya pie kubi coast on Tuesday market ho na ma obehu yen ewo ho kwada na yawa de bia ya forgos Genesis FM promises ho na ma efia da bia ye babie ni eye adehye FM promises ho de bia meka glaucoma ho asem na makacho se glaucoma yade bi atiemi yem ebetiwa de 190 infie bebere enti obi wo no ma o glaucoma otimi ka hwere na se weni we ya che be ye 10 to 15 years osi o de bi e sha ase 5 years peni mami nkyere mu glaucoma ye pressure na aba ntine so enti sa pressure na aba ntine so enti na glaucoma ye ntimi ye o surgery e ma ni ye ye esan say pressure na aba ntine so enti sa pressure na abegina optic nerve na so no eno na akofa glaucoma yade e dia brew eye optic nerve no eye ntini bi abu ama adwen ne 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 di nkita ho na ye oba ko ye friend open angle glaucoma sa glaucoma we betimi ade 190 de bia mi kire mu mi si betimi ade 190 mfie bebere be 20 to 30 years be 10 to 15 years no gusu de 190 to bo se obi sa wo 20 years na 30 years impo na onya glaucoma ya meka ho asemi a eno ntini ye friend se hinte fra ye no obe hintaw obe ye tire ni mu adwuma obe pie we ni so na odum eni no enti obetimi ade ananti nti wo 20 and 30 years a obetimi ade be 50 to 60 70 years ansa na we hu se glaucoma yade no epio we ni so enti na enkan tete ne ye ka se ye mpanyufo yare na mom enne no nkola kora etimi nya bi enti na meka cho se bra ABA Herbal Clinic sanso ne wangle closure glaucoma wo hodoma ono de obody tipaye nenam ubonse no de dede aba begina wasom ano na ye fra ne se ocular migraine no ubonse otifa asase se
edwa after the dede ba begina wasom wan hwe ya ode waso ni bechi ya badwen se waso na ye wo ya na mum na eye ene yade na akofa sa problem we enso e de ababra we pie mu e wo ABA herbal clinic na ye ntu ase enso enfama sansom ene your normal tension glaucoma e wo ho se meka normal tension glaucoma we ye glaucoma we so oba pressure na no wodi nti sa glaucoma we so oba wani ne so wacha ye mfie num ko mfie nsia obehya ase se odum ene no tubon so obi eni ne glaucoma na ba enche ne mum na edum ene no bra na be pie mo ABA herbal clinic ye betu ase de ma yetime wo akwara ubon so obedi 2 years 3 years na akola na ni ahya ase se enya problem sa wo ye maami a utimi study u babon se ne nkola aberam tum se me ba we asen nani no aso toko anu montime ntom ma anum se tubetimi obi timi hu ne de entem obi nso de age akwara na nyin kakra eno na ye fra no congenital glaucoma no eno na enhye da anya common sa nti nkora ba ko mienu bi mu na mum onyini wie na epia se wanhwe ya akola na betimi ahye glasses for over 17 years called to 20 years 30 years no that so ahye glasses fane be pie mo ABA herbal clinic ye ma de ade kwa akofra aduane ena edi okoko rice water otom bra onkwan no na ade kwa akofra ade ahoto ne bebro je numbers na frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 na ne bi herbal clinic atwetwe nkomo ma menka ete ho asem cataract ho asem kakra enchiro ete yade bi asa no bi epie wani ni mu ende obehya asese unhu tubunsa ne symptoms na ode ba no bonse wani ne so ayo wisisi ayo kanta afi beduru baby o hwa ade a night se de a ebo esi no ne won se bibi epie wani ne mo na ye oba akwa ye fra ne nuclear cataract na obi ni mo se teda mani ne so bonse na ede ni mfimfi na afi ye subcapsular cataract de da eni ne lens ne chi no ene we ye hu ye papa ye sanse epie free training na aba enti bonse obi wo no ma yakwa akoye na surgery ete yeyi medical cataract glaucoma yenye surgery mani yeyi ba cataract de yeyi enti bonse yekoye wo surgery enti ne ye obi bia ye friend after cataract na se capsular pacification no enti bonse yakoye wie no na afin asan epie ede ba eno se makoye surgery wie na mom no edi 1 year to 2 years no afin ebo na ye more e wo mene so we bie ne kwan no enti afin ye nka de wo training ne ye de we aninim ne yaka kopam tama obenye edura beka de wo training no ahoto ede a woto wan hwe anya de wonsa beka bida de bia na wani ne so ayo wisiwisi ne wani ne so ayo kantan ABA herbal clinic na me kanfo enso ede amam afin so no so wo ho no mo na se ade we kire na se unhu obi wo no mo so ade ben na onhu de bia me ka choro se obi o myopia far-sightedness ade we kire onhu your near-sightedness wo no mo nipa no se ade ben na onhu ni nyina ade se wani ne sha ase se ebo wo nka yesa na wetutu mrika na afi wapa no aduru ABA herbal clinic na yebetu ase enso ade ama yade numda ne amban ko hinini abena ene yade ma eye pure herbs ABA herbal clinic yen oba se yenwia ne yade ma wa yade ma wankasa wo kwa akonoa yebe kire o de yade befra se eye prekese na ade befra yebe kire akikedo yebe kire ya mo wankasa wakonoa wa de ne wo se weye enwia pure enwia na wonim no mahogany nyamedua chese enwia na wonim ahodo ni nyina eno na sofo atawie yembrem otwedi amponyankopon ede eye enia ya resetu media ma no se fasa enwia we so na afi fasa yade ma ne mfiri wonom ekora se ye enie duro ne yede ma wa enwia yi bia ne yayam ne se powder ene yede ma na de akokofra wa aduane edi mesority no ye clinic ye nya pharmacy anase ye nya drugstore obitime ka se o meso mo famu nro ni bi emma na mede bia me ka chero se yade wo hoyi se the medical church glaucoma mo ni cataract mu wo se glaucoma yo mu ahodo cataract te yo mu ahodo enti emfren ka se te o meni so unni meteko a eye won hwe ya na ode ne ye de pie fie ni nim bi no ode ne ye de we ni na chi ni bi no enti bra ABA herbal clinic ye ba diagnose u ge be hu yade ha o ba yen card 50 Ghana cedis 50 cedis ojo card na okoye ofide won so be screen body no yade bi hinta ye be hu aka akere sanso ye be check o pressure o sugar no e de amount ABA herbal clinic so far so by so ba be bo nipa nti o se de ha obi yade bi ha obi o de be piem e wona so e ya also the charge bi o de be ma obi as 100 cities 200 300 400 500 1000 o se charge bi o de be ma obi na de ne se chemu miensa
tie mu baako opese wuji eduro ni biko start using panyefo se anfo na kire ne nto aso u use wo eduro na wankasa na bo nse eduro ne beboa me anase emmoa me mese se obeto nipa 100 we bi herbal clinic emu 50 to 60 omo ye old client omo san ba beji eduro yade emiensa we ya me ba bebobo so wo ye den wo bia we ne yade baako ye diabetes baako ye hypertension afi baako ye stroke de bia me ka tro se sa yade emiensa we diabetes yade no se ba omoje ma high blood sugar no ebe sei eni no enya sei eni ne pe ubon se diabetes ni kun na we ni nso efua uhia baby abekwa ye betu diabetes na se na afi ya kan eni no mani nyina nso etimi efiri wode ama wo stroke ne wo hypertension nso sa pepepe netie bra na be pie mo aba ba clinic je numbers na fra kwada so adwena se market ne chipe na ye butu kwada so adwena se market ne chipe na ye butu numbers ni 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 no aba be pmo aba bar clinic na yetu weni yade na se dia ma se glasses na wa sha cha de bia me ka cho sa hwehweni wa se wo se cha bon se weni na sese no a sha se epeja ye wo yade bia fra na keratitis se wo no mo wan hwe ye na adi ne hugima e de ha na bebere obi nso wo no mo se me wo no ma mani ni timi peja ho no na afi ye san kofen be ye na miensa ntemo kire me se optic nerve ni ntini na ebo ama adwene ni ani di nkita ho no se epeja eno na from inflammation of the optic nerve no anasa optic neuritis mesero so wunyanya sa yade we bi petutumrika esanse ebedure bi wani ni be peja ebe ho na be prunsuo nso mantan be free so aba se enen lens na edem nyinya hyepe ebi ye ba ka ba so fata be ka cho se we anya de me ya ebe yi esanse lens na hye na mum se lens na nhye yenti ne yese wankasa bra na yenhwe enen mfama no anya ne yade nkwa na yesa manpower na ye adwuma mema no de bia ya me kan wasem se manpower na hunya be ma de o se utimi gina brane enti saudi ne premature ejaculation o de no the boss wa na waje mu a aba bar clinic in nubana ya na yam na ti se ye powder ye de ma o de kwakofra bensu na anom ahoto na ope no onsa ebeka gi numbers na fra 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 and now the aba bar clinic atwetwe enkomo mesrawo saudi ade nso ye erectile dysfunction na saudi na eda okoju to etimi ye hwe mesrawo intini ni mu aye mere o se moje di efurusani firi adwen ni mu esane mfa intini mu na akopie mu e obemani mu ma wetimi agina so ema ne nso infections awodo e ha mo no bra ne be pie mu aba bar clinic mesrawo saudi na candidates syphilis gonorrhea odi ne yeast infections awodo ema ne dia sho motirim se nemu nko na timi di ye infections awodo ba mesrawo entesa yenemu die wo ho na afenso ye wo infections awodo ultimi kofa no public places urinals ne toilet awodo wo ultimi kofa infections e wo no mo enti mesraw bra be pm emfan ye fere bra aba bar clinic oton yade na onya no eduro na ano eduro ne nso a wo pe no aba bar clinic na ewo sofata oba obesa wo yade e ma no ye ma de ade kwakofra ewo na edi ade ahoto no ebebra wo se ye nwia ne ye de ma wo ye be ma na akwakono enso anom sanso na obi a oto ase ntina hyase se twetwe obi won ma stroke ha no ni nyina de bepie mo aba bar clinic ye betu ase de ma emema no prostate no mesraw de bia mese obibi ya padlocks ahodo ni padwie ni mu baako wo be manim eno ne yefra no sphincter muscle ana se urinary muscle enti akoye te se padlock se emu eye mmere eno na se dwonso ba afei unhu no bra bepie mo aba bar clinic na yensa wo yade ho beto kra ema nso wetimi agina brane kwada so adwena se market ne chipe na yebutuo kwada so adwena se market ne chipe na yebutuo doma hinkron so de yeben apie kubi coastal no Tuesday market ono ma obehu yen ho ukwada ne awade bia ya forgo so Genesis FM premises we fie de bia eye babia ni eye adehye FM premises wa numbers ni 0541 56 5199 0541 56 5199 na ni aba heba clinic ahwehwe nkomo aba heba na ya je so se nyamensa wo nyamensa ewom Land Dutch Ghana
ana lenda GH se wo boa wa kire odochi kasa no atumi akotena gya aman kande idinu mu ho kande bra wo bre se de che no kura wo tiu minim oso wo kire A1 A2 B1 ni B2 ejuada kopem ya wada no pa awia weekends ye won agrek nzima ebura susuku mu East Legon Obojo American House kwano so 0274 545771 Leicester Ghana nkwane so obemo atumi anante don hwedu nu nan wo bra wo wachima ubenante akwa sanse omode no ntaban no wo wa eye kama wadantam emfinfi die kuma nso de eya ho bomode ansa unsa ebeka wo de eye yas 0501390337 Joycam Roofing Company ye kwa akoboye dan so oye IBR ko no hwe wo woodworks and trusses obeye ni nyina omemu ya to apete omo oba bia ma se sokoba mpa me ye nko se sie na edi animhwe enso so ewo ho afei eye Kingston Opoku Company Limited oye promotion ko se sie Force bail HHR ni nyina 2000 what the 18.5 watete so HHRB or the 1000 ko se sie towels obehwe will be blankets pillowcase face towels bed sheets CMR CCRB original shorts emema summer short any swim trunks belts any lightweight nyina ebi wo ho ye wo Aston Abyss Park ehwane wo 055 9521927 mo bi nkoto na ofa bi emetwawo ampacho na enra ye ba ofri abrodu nkwawo e ba ye no ye maame Sophia Piasari mental health nurse London ye maame wasende 1006 say mfamoa akoda no maame we ti yeguso esre wiase say akoda no momwa ye na ejina enam ye so na akora ne nya ba bi si a minim se wo soro agye Nyankopon so obehira ye na ai ma anima wo se edura na wo yam no ya ye wo sei kro udidi ana ye wo sa na me da na ye kro na me no fa na ye hye ti se de chef no no na me no fa na ye se de chef na de no nsa na wo se utiri nwim na aso de ne nsa be fa na e de ne kopie egu no adekula ninam mi widiem so ansa me kan de me ka chilon adekula ninam mi widiem so ahun ninam eti mame mi de ananti bia ma pre na ukun ni we mi kunu wo ode ma chini ode me kono ode me ba no ode me kono afero mo se mi kunu na de makoji skaduru na de ukun se si wanye skapa oni kapre no kure de e ba ko na fe di enti ode akoji skaduru e ba ye no ye ko baby me mame kire mi se ye nko baby ti ye ko ye no na me mame no onim se ho na me mame kwa sorry so a huti de me kire no onim se ho na me mame kwa sorry ti no onim se me mame ne ba na me kulo mo mantana ho sa ti e no se ade die o ye no musi se ni se no kan ye ti me kunu ba no musi me kunu na de makoji sikaduro ekwe ni ma de wo ye ni hui o dwi ni tirimu o ye sei ni kunu fa ne koji sikaduro fide ye me wonwa boy yi na de meko no wo de meba ni ye kwa ha na wo wani to say ye ya de enya nipa ebe kun na wo na wo ye sa de ne de a man kan kire de na mabre Nyankopon na me boy na ma ne say ye say wo na de makoji de makoji sikado say kwa mimiti mi nya sa de ne den eda ga kwa kam na ti am de wo na ti say kam ya mewu kwa me say wo ba na be makatachi esu a awele ho timi susa mitimi otimi susa na ne wire nyina ho ne ba sa otimi no dade se ada ya re no beti akonde no kreni otimi ne meda so ho no so ye necessary me bo ho enti me de ma dwene ho sa ma me bi akro me de be fa me ba bi a me de fa Ghana for mo me 13 years ti sa kola na ususu so ye sa no wo yi ye kulo mo ame abusia fo mo ame na munyale nso na mitimi nso mitimi nkonso mame manyale na mitimi nipa wo pa me sramo na me dia bedamo ade untumi nso ade mitimi nso abele meton ice cream emunyedu kitwa bi na mayiyi na me dia so to de nso ade emu du a na mitini wo mitite de aboa ora de ria se ye o
Metsema orime pa ma me amu se ade na rime ni padua pa orime asemu mame mi ko fie obi akeka do me ofafa me ko baabi o se akua me do be ko baabi yo am si yo o so de be ko baabi ha fe de da ko frem se akua unim se ade ni se me do ko baabi na se ye ko yifiri we firi me so be ba me se ofa na se firi me so be ba so some we de eni kwa sa o kansa wo fa so yele na se wo boa na de na ko baabi de nka se yade ni firi me so a e be ba me so o ka jira me ni mienu na wunu anu ni ho o ma me ma mo yese ye 3 wo na wo pani me na me ketwa na mpanifo no de na wo kafa ho mko ka sa kwala ne na ye misa me ma me mo se me ba kumo no ma me no aduane ma me di o de yare ato aduane ni ma me di nti mko ka ye wo nana ma me ne ye hwan wo ma me ni ha o se me se wo no aduane ne ma me no o de yare ato nti mko ka ye no ono so aka kire ne ma ni nyina sa ma me no ono de titi me nua ba ma me ma me wu ye se ye che ye fra busua enkola no omo che ye fra busua obi kwa enti mi kura minua no befa mi kokumo na mi njindi se minua o na mi de minim se ye busunya ti la show na mi hu se unua kan ne ndie ma me baako aha enti ama minua be ma no ada o ma me ni film na wusa minim no oh minim de na me papa ka chense me ma me ewu no bi di sun koi na mi sisi tadwa enti me ma me ewu no sisi akua me ma me nye den wonwe efro no ma me na nya do anya den ha ma me biem nti me nam no me bre nti me dia bedam mommoa me na mfa mani to me man kitin na me kula na me do omo ba na me so omo nyina de omo ba me omo yesi for me baba nyina mo aso wi nyina tle yale tle mo awi nyina tle ahamu so de wa biem so me nti me mo me ho baba wan ta nyinsen na ye den emu wa wiuti na ne udi wo mu a akia anima asre wate muame baby me dia bedam muame mananti a me ko mu abu sika nyina asa minika ple wo wiase me bo wiase abi je frɛ pai so agyina tension di asem sura mo wate me dia bedam muame minti minso delija ya di yanko muame wate mimba no mi work like it for 5 years mi so as mama muanu wate ne beko wate mama muanu ne beko hello odi for pa my ya leo it is say yehu ado me ho ya nyame bi so bi dia dia ba me soso ababa wa bi di asema beda ye say 13 years ago wawo na ne sister ba o se ho ade ni safa ni tirim ne wo faba anajo awada efiri wo no emu awe na chese emu awe na ene ne yam krrr ya bande ya somo dia o wa bit market ntimtia ne se so fana su ya be se no be kuma so o se na me hwe no na ba to so hello panika sawa ha yenti etina bonten enso mete he yeshu ensem hunu ni hello enji pa wo baba na meme ne da baba so baba da be Friday enti yama ne mehia wa na ya dasi pa dasi ndi fiance ne doso yo Mr. Champon mumlemna asemna so mama me dasi so mama won say obi aye asabe wawo aya obi aye oni wokru tie na wanyinsen na wawo wo ye na se ehwe ne kama na woni ohaw bia na asem nyina ne se wo se ne wosi eka asem no a ye ba fa no ya se ede ne kwankran so mama ya fa na kwankran ene ede ne ko si wo mu krom ho no enti no wutimi hu se eya ade na to me no wo mo hyehye ho because wo be kan ye no wo se wo hia bibia se enam a ya nasebeto nase akoto na mo ya mo konkran eya de na de ko mu krom enu ti na ye plant na ya wo mo hyehye e penanim guase
anase bia nkasa bio bema no yo wo no no edu se ne ka bi kwa nanka wagya no menim se fie o se aware ni wono mo dia enu nti no eya de a wonua na obefa no no ne nkrofo na hyehye ho na sebi ya to ya de de ama no na akola no ya mo so ya akola no wo ya akola physically but spiritually de bia na onye akoda ena onu ye bold ya wotimi ebe gina natifia wodi nsa fa ne timu a emfie dumiensa na so mama ye fa nko a na obekọ emfie dumiensa nti obia entumi ensa ne yade na gidie asore ne kura no eye me nwanwa enya asem keto because wo mo sa yade pa woko asofia ne friends ekwan so enkatia no yade ade a wo mo yade pa enu nti no utimi wo se obi nsa ekuramu wo fie ho ni wo fana ya wo kan se se me do kwana wonya wa yare sai beba me so no che se o mo nyina ni ne ekoso enye obi a ne de aye ne so ma me ne wo kan no odifo pa ba ne sa anya yie di a ene ne che se ajegon na ya na enye na me de ono kwa de wa che me mo pa de so ma me ne nka wo wuo bi ada wuo akwada keto na me hu no metifi no a efra na sai de wa aye me kam so enka me nya no ene nko me nya kumi na ko menya kumi because we dey ko ba bia na say ye menya ma yare sadia ka kwa keto no ene ko menya kumi so mpimani nkwase ene wuo ene kana ka me ko danka eto atwa enu nti no sense odifo pa e bo mpa ye eso oba na ka bia anya yie na ye say onye na hoto so vai me da se yo me da se ma eya pa se ye frɛ odifo pa na ye ka de bia me ka say postpartum depression real emani bebre wo mo fa niama bebre mu na enso so ya na ya dwene enko ho yeni mani bi wo ho a wono mo wo bodam ena obi bebusa se na se awo we nya awo edikan awo bi a obawu bi a wonsunsuan so a de bro ba na enso so eno no de ya na ya dwene enko so sister ya wo yi enu mpo hwe story na ntawantawa kakra bi ye den ekọ so menteme ho ase kakra kọ so ewo so oba me ha ewo so obedi ha ye ni nyina na obi a wawo one dia wa free mu afi no na dwene ni nye stable oni sound mind sa na sa niama we ya akoso wo bedwene sa niama we nyina de aka ya wa wo fa mu wo awo so nyina aka ho enti ni nyina betimi adi na dwene mu dem enti me nso so mesre se enka yempe obi mfa ne ma no na ono nso so na dwene ho nsemtem no because nsem wa sister yi kiken ena emu awi mitrinwi ena afa dia me yem kra de ebo maje kro chese sister ni ni ahoto 13 years niye yede wo fa ha yade ebe nko na gidi asofofo anya no aduru na dwene nso so yembo moden ne yenhwe na bi nso so a wo wo ye na bi a aka na dwene Your birthdays in any flyer, no why me patcho. We Majua, ya Majua, Boshay, and I drew a dinny birthday. Oh, nice. And Sira was soon Shiran Quatente the Mano. So Yamini Fra Doom Quadum and now Majua dinny birthday. Sompa, any crew near Tiafunina, yes, you don't be a Joano. To me, send why you fee or that down home. No cray, I train near the man. When so ye, Ura Quajo, and no Ura Quajo dinny birthday, if you majua a patrapa, Kumasi, and a ne always see Ura Quajo, happy birthday. So Yamini Fradumo and call Adum. Ya Fanel upon your boa Nketia Junior Adepa, a through Papa set upon Deputy Regional Secretary, Ashanti Regional Online Drivers Union, and I always in the bay. Happy birthday. Now would in our day, Srew Yamishira, at the man of Quans from Kosokra. Kwaku Benchine. And ya Kevin no. And then a Kevin didn't bear. Kwaku bench in you. It was a can so any shoe.
ene wodi na woda shuka kuma entere nasem ketu akora Sompa Nkomo third producer kwaku bench ne ene a wodi na woda yesre wo suru nhira kwatenten adom na menyini fradom kwadom Kevin wa ho brase nti obeduru akiri papa no so de mu bi aba fom ho Kevin when you check in ho akono amu wano amu anya ba bia no anwa atwa mu kwa enya ketu ama lady ebe chicha mai nti ye sorry ya ebe chicha mu ama obe chicha mu fia obi adibi Kevin no so bebo aye yo Nana Grace we ye maame eje nuru oba pani eje enuro na ye maame Evangelist Dana Samoa okay o maame no oba pani Mary eje enuro a wote ase ne friend akosua berema na kwabre kasem 25th October ena yede ye maami eto keteso na yato santena Withoheneni echi di twato Evangelist Dana Samoa ye maami ne maami ene da fom oto nsafra dofo nyina ase duru ho a duadua mu odue ebe wodi esini betri so ani na owo so akoya amansan nyina sapofu a wodi bedwa obia wodi ye maami ko esere wurade se wonyene brew fa no kwa agya Abraham kukum ti ebekwa akogya enua dan na wakata na bere wati achi enso so amana efe enti baabi a anti dan na wo bia yegina na chi ewo mpaibo ane enti ya ne no so waya mame kama case number 2 Helena Ewini Sankore Ntonso eno ofiri baaye yanti Helena no hwan wo agba ne kuna du kwadwa mo aten boase atwene waso ewio kwat Odanko Helena Ewini na ayema uba show isu ayo Bible Quran na bibi focus ya kasa prekoshina pobodua ene cross opede he Champa Bible. Okwa yin asori Ewini. Ekwezi. Nonkodo. Bi akoye. Fansa to Bible no so e. Bodin eyeme. Eyeme. Bodin. Efia Helena Ewini. Mensada Bible iso. Mensada Bible iso. Sasemu ameke. Sasemu ameke. Chirodo. Minitro. Wonya me boa me. Erade boa me. Order. Auntie Helena sembe na dia bedai. Asema me dia bedai nyina wohene ni. Ehia kwadwa mo atsen. Na me ko school. Na iso wo mfie sai. Me were 52. Okay. Eni wa wo so ache. Eti ayese me sabe me yesire mu ni. Na wo kasa che hu sei. Edi titesi di achi. Enu nti no. Sorry. Na Auntie Helena no. Eti school mu na eja na obi ana me bɔ me ho modern na me papa asesiremfo e ma school sem na ehia ba na wuni made na me ni mu ade papa sinkrofo hunu ene me madam fo so mpa ne obu ana me de ma wo munti omo soso me mu na me de wie school enti asa na school mu na me ho kyere me entonso ankorentonso enu nti no na wono so amoten no okoketi a wie form 4 eti oba school mu a na wode bus ni ade bi ebreme ene wode dada me eneja wode nya me tie no kra na me ma me mo kan ya na akoye sa so wode me so me nya mo bi mfrefie eneja ede hyehye ho no ma na nyinsen ko baaye ebebem ti nyinsen baaye no bebem na me de to den mi se menyam ablantie sie na mate so for ma me afedi ablantie menim say ja wode kotoma ofu enim say bia moba ne say na na sata mo na school no wawie na mawie ama me result so kraba JHS sabe na JSS second batch 91 eti ene me ne no me result so ba ye no na menya school me papa so won di oni school and you are one school then because so 52 me 48 so me we second batch ma ko school nentem me papa kuma de me kwatena be chemu anti me papa ba no be fa me se me nko school de nto de be ba kra na me sha ase no mo frɛ me pie wa ma me ne me nyini ena agenti ne ma adwuma bie nwoma de na me ya ade
na me ya de pa na wo senka papa ni kome ho esiremufo asem wan fie me eti e ba se abrante dada me anyinsen ba ye no e na me ka kire no ti be ka kire no wan fie me e na me papa nso so apo me eti e ba sa no na papa mu hu ye no mo busa me e na wo be me wo ka kire me se e ma me nka na anyinsen e be kwa akose no me so mani abre na me se me ko school nti no na me so me pene so abrante ye mfie me osole anu ahwem me so so ya pamo me e komo de me ni hwe akola me wie school me ni hwe na dabi de ba me tirim sa abrante ye ne me hye no na ye nyina asem de na asem ko ti me fa petro ko hunahuna no oba Samson ade amaye de me nsan oba Goliath oba Gent se me ma me mo apo me ni baabi ati madam fu bi nche na me ti bebi woman na na ma aduane die ti e ba say me ko hunahuna no de afa de na wofo ani abre e na omo ba mabusuafo de beto omo nim say e nokore womo ba na menye no mo munim sa na ade nti e na mo ayi mani ya fra me papa kuma fitachi man ya ba me na bebusa me still me se menyem ama me papa ne ko na enu akire wo kire me ko mo de a e ne me so no me fa ho nchew e na ene agya womo ye ya na abusuafo no be so mu say e ye nokore nti womo aso me mu won behwe me ene je pam o me bo so me za ble me nya 6 months me ko 7 months me nam krofo fie saa na ja mu so mi mu ti me ko tena be ma nche ye nu 3 months papa kura na me de wo ye me de awo me ma me mo mfie me be ma wo me ne wa wa ma be tena wa busua nchen so fo ma me e komo se enwe me na aden komo we me ho na no ye de adwuma wo sole anu didi nkrofo achi koko na danfo bi to koko e fe ne George ne kro wa brochire wo kɔ no de kodi na chi ya de obenya no wo mo no aduane di wo hɔ no mo a sɛ me de sɛ me didi o sɛ me ni di oba so no obeda me so so me kɔ ɛna no de me so me kɔ me maame hɔ a ye ma aduane ni ɛna ne de ya no po me de be ya po me sɛ sa abra no ma wo foforo ya po me nti ɛna me de kom ne ani bre de tena wo sɛ nti me hwɛ de na ekeka kɔ na na me se da bi mejai na masan yakofie me san gya ya me ko fie ne de na nka ne na nka mete de mete na akra na nka mfaso wo so me ko ya me maame me so we mu a wode ngaw be me so hwɛ me e fa ha wode me ngaw me afa me ho kyerɛ me ɛnam se ne e fie mponi na bonten ɛna be me san be daada me a nam sa akodi na chi be ma wo kyerɛ komu die me komu na me fa petro sa me kwahye no no wasa be daada no ko da because e fie na me ho ntɔme wasa no ko wo fie na me ho ntɔme eti me wo me baba ya no me wo me ba no kra na sofo maame ya nto me badi ya ma me hwe enti mafufuo me anya bi me kra na makumafo de sere me enso me ko fie no na ahotoni won ti we na na konta be fa ne se woni ne koye adwuma obosu nkwanta otokoko eno nti no menya bibia na ebe ye yie afa fie ho no so maame no so maame ho ntɔme ena me kunu kopɛ dan wo baabi ena me kwatena na me kunu wo bonsu nkwanta woni na konta ye adwuma afei ewo mu a ensensem bebre ne ade kro no ato no so me so ayi me hu so yie sa bre so na me sanyem ena nkakra me de wo wasa akon anye wa akon sanyem me ama asan ya wo tena ha sorry eti me wo ye no awini ma me wai wimbusu bra betra se awini tena ha ho me wai mat se anye nkwala nkwa na o ma adwene ne nye panifo nso ka ho hey boy yeah yo so for mama ye beda se na ya da etiefo nyina so asie de ncha so nko free sharp herbs ebro bibiara a wo hwe no mamutie ye nyina imbustable mixture post ni aduru no ho nkomo ena me ne wudi unim se imbust de ya apomde mapa edro ye nim ni free tete na eye aduro ba kopa edamufu a eboy immune system no mani tumi nya hoden netimi bo nipadua no wo so nyare wo nyina agu edro ya to apeti Ghana hafa na ba bia ne bo no so de da form a obia etumi etobi eno intimidofo woti enkase na wunya nto edro ni binom da no abomode no ahwehwe bi no ato ano mesanse adanse a amanfo edi ne de yankasa so ye di fa ho no enya asem keto akra number se didi djuma se wutie o radio so a 0246 208496 0246 208496 and 0261
388 149 0261 388 149 ofre Dr. Steven Yakoshapo beje oso merafo no kwasem ni se ya pomde ho asem na yedi nkomo yi na ya twe adwen sisu biemu ya nkwa ekura ye se ye na anase ye mfidudu a yebedi na asase su de obi ani hon mo wasu tumi obi ani ho betimi akasa memewu edase anase menya mfiese ansa na mewu ye nyina ye benya nanka ye nyankwa tenten ye nyina benya nanka ye nyina che na so se tumi ne de ye nyankopon no nko a enewo na so ya pom de ne de ye wotumi kakra ewo so ya pom de ne de betimi aye bibi kakra afa ho ene se niema ye niema edi wura nipadua ni mu niema edi ka nipadua no ni nyina ye niema etimi kofa haw ebre ye anase betumi amaya pomden eno ti ne mama imbus mini wudi nkomo ni yahwe kwanya ebefa so a ebenya apomde mapa wo ye dada sitena mu ye na didie mu ye num yakoni abamu yade ye mu empo edura ye to ede awura nipadua ni mu no ana ye num de akoni padua ni mu no ye bema ya adwen akoso yie lifestyle factors etumi ema ye nipadua no ya pomden ho nsam etimi kofom ebi na menu mienu ye ba behwe ni etimi abo ye ho ban wo apomden kwan so ye kan lifestyle factors se wo dada sitenemu niema wo ye enu nti de edi kan wadidie mu aduane a wudi mirafo e wose obomodin se ubenya balanced diet ye ka balanced diet anya se bi aduane no aye stroche na anwa guso na nam guso bebre e na kire se wanya balanced diet na se waduane na wudi no e aduane a ebeboa wa mo apomden na emomo no se wudidi wo bra waduane mu no protein wom carbohydrate wom che se nnuane nro na nipaduane hia edi nya apomden ni nyina o hwese ebi wom enu ti ya etufo se da ne da ntentam so ya yendi nnuaba bebre na afeso ya ma atoso de hahama ene sa nneoma no enoso we na didie mu se de be ye beboa ye ame anya apomden ya na nipa bebre na didi a de ya dwen hu bebre ne se ye be satisfied anase ye be men no pe ene ye dwen hu ye didi a ye nkai enhwe se ye hwehwe apomden anase ye didie mu ye betimi anya apomden ana ye betimi ame apomden akofom eno de ya ne ya dwen tankoso nti ne efri na ekọ o didi ana okoto aduane bi adi ana wo select aduane bi se we na medina no pa we na medina wia we na medina nwumra me pacho ya hweyie na kai hu se waduane wo ho e wo se ye waduro na waduro so eye waduane sa na obo ade ayede amaye eni nti no brane ahama etwa ye ho ahia fruit a etwa ye ho ahia nyina eye kwan a ye fa so a ye didi awura ni paduane mu na aboa ya me enya apomden ofa bibi ti se tomatoes se ya udi a enke wo se boa wo ni paduane na boost immune system no enu ti ne ye ka se o didi ahwe niema ewo aduane ni mu yem na afen so kra ba bia wo to aduane no ewo se ohwe niema ban ne ede aduane no na wo so na wo no akwan ben na wo fa so ano aduane niema ben na wo di ingredients ben na wo di ye aduane no niema wo di ye na ebe mo apomden ana se ekwakofa yade ohaw ede abrɛw se si ade obehu se o ya baba wa ya brante wo ye soroche wo ye kama kama etu didi a wo nhwe na emomo no saa niema ye ni sese no eno na daachi bi for how bebre ni nyarewa bebre edebre yintimpacho udidi anu ya hweyie pa ewo ho afen so obi oso kra ontumi ni diye eno so emoa kra emoa nipadua na mani ntumi enya apomden ne sa no ye kan ni ye kanfo imbustable Mr. Diamond say so ye obi a wontumi ni di wonum ato wontumi ni di sanse nipadua ni hia aduane na di anyini na di enya apomden eno nti no wontumi ni diye a eno so nya ade a eboa obi okro ntumi ni diye nti ene wanya osa ne ye matwa kuro me pacho ye kanfo police ni na dro imbustable Mr. Diamond say ebeboa wo pa amwo medidi kama obisi na meme so dada ene ese me kono meme se be yekese da bi imbust de ntesa de woni padua ni mu a enye no eno na ekọ correct na enye de ye papa eye dada no na osada ne nsa ekoka numbers no eye 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 afen so ade bie mu a emaye enya tumi ewe apomden so ene kwan a ye fa so da
nipa bia nka demu no waye adwuma edura nwumra wana krankanye wo 8 to 9 hours but obi ho no ma obebresa obesa akoto kete so ontumi na ebi a 3 hours pena nani ate eba ne sa ewiki immune system no eba ne sa eha nipadua na pomoden eno nti nei me pa chow wo ye wadwuma na wo ye wo hihya wo niema na wo hu kwan abefa so aye no na watumi ada 8 to 9 hours na aboa nipadua no obi oso kra na on de otimi dadada na enso so no obetimi atena na phone so sa social media wonya de papa bia wo ho na ama na agene bre na ni beba no ho so na onum obi on na ni beba no ho so na na afa no wo beda eba ne sa eha nipadua no mesra wo so yo obi a wontumi na padia imbustable mixture ebeboa mo atumi ada yie sa wo honam ne tutu sa wo honam na ye wo ya so achi bremo na eye wo ya ntie ma wontumi na no se ye insomnia mpo a ni nyina imbust ebeboa wo wotumi da yi a eboa siesie nipadua no na mo apomden ho nsam so tumi kɔ nanim afensu yenhwɛ sɛ yebenum nso ntentem so wonum nso ntentem so a eboa wo nipadua no papa na wo ye dehydrated a kyese nsuo ni nipadua de bia ne sɛ wo minimum awe a eno so emoa nipadua no koraa me pa cho eba sa akra digestion timi take place yi enu nti twa sɛ wotimi num nsuo ntemtem so obi wo sin sukom koraa enneme na makonum nsuo eba ne sa de ne na ohia imboost herbal mixture ebe kenya nerves no na akasa akra adwen no na nipadua no enya nsuo ano me pa cho imboost herbal mixture ya to apeti gan hafa na babia mom yenhwe ya pomden ho nsem yie doctor edi imboost abedwa so CFM boost immune system no na nipadua ntimi ngo so nyare wanyina engu unyare onumbi ona yare no edi bo nipadua no akwa tia nyarewa na ye ne yare so dia boye ho ba se de be yare bi mekan to mpofiri mu numbers no 0246 208496 0246 208496 Imbus Pharmacy suguso a edi dwuma e wokumase kode bra na ne ye meye dwuma ye tunro ho ebibidro ne aborofodro ye papa ebi e wo honom yadamasi enitie ene hwe so fama me yadamasi yadase Reverend Solomon Kwei asinfosu oso mo hwe ne Madam Felicia oye immigration officer nyame hiramu ewie isa mo hwe Sompa Nkomo ebusia for women of faith. The Lord is indeed our victorious banner. Yegusua jinemu ye 7 days of calling the favor of God. Starting na no dwadanya sem ketwa. Na ya ye no a platform so. Na this month the about TikTok live. Ya ye bompa ye den. Ya sem no ye free mebusem etre nwotwe chichemu aduasanum. Osini ohu awurade no onyankwa no nya awurade anim adom whosoever finds Lord finds life and obtain the favor from the Lord. Intino enyasem kitwa kra ena yesa kasa afa edwom oha aduonun son chichemu miensa children are inheritance for the Lord and the fruit of the womb is his reward. Yefunumu aba eni ya pejade emabeni eni ya ketua ye bompa ye gidi na abrampa yasem kitwa kra na yebeka ko wie ni nyina eda memene da e wo kwahye adan ho nyasem kitwa ai cultural center nyina dia ni tire anopa no nso pepepepe no na yapon e don hwiri mienu mpai bo gidi o se wo ba fa akoda atade anase pregnancy kit so fa ka ho minister Audrey Ejapon Betojom minister Adepa Roots Omunyina Free Trinity Presby minister IBJ Betojom na feodi for pa na of mami a woje ahohwe eye wura region Viva Brify bo Withoheneni Adazoa Sompa TV ono ena eji ahohwo nyina enti bra na uba ejina kwan no ho so etwon Mr Champo ano pe baba akwasa taxi ono no abe 92 ana anwanwasem ewom ni se niti osi onya ectopic pregnancy and you twa ne droben ne baako eti doctor ka kire ne sese wonyim bi mu a de aka ne kura betimi akunu nti o man family plan ye duru and osi wa anom and ohu page no no be join ne this year ya awurade ahye ne nti onyame gusua eye adwuma kanjen eye nsu krogen pa cho bebre fire de bi adi nsu ye bia nuanu ewom ni ti akala ne wom sisi ni pedua boa di na abo wewo a ebe call 0241449199 while Brema UGC about route nkwanta no so a ebusu ho road oba hema Brema me pa cho gino say en kan kire wo say yen konkwa gibi
odi jene enyansam ketua afra shemu dada enyansam ketua bra ufa kakra bi na watie gu na yebebre bro nyan se ya ye ni nyina dada enti bro nyan da wo ye jollof ebia enkwa akoko obetim dia ye abekwai ti gum bibia de bro nyan ena so fa be dada o na ye de eja osan be kan ye na mekuma ba ka kire me se memra metena ne nchen na wode obehwe me ena eja mekotena ne nchen ni nyina echi no na busuafo no ka so mo mpene so ne ma me so mpene me ye pene wo mpene ma me ba ne nwale me me se me kwhye no ni nyina echi be me da so di mechi ya omode abaabo ni tim so mbeku na hye me metwen me ho still a be me se chenchena a chen ene na wo ya ena eja wode kwato mekuma ba akwese na me metena ne nche na me ho na mkotena nche na me wo me ba be ma no te me wo no na still la be ma ne ye nipa bia won pebre nti na hu hia se amoten won pebre nti na hu hia se de wo pa ne se quick money adua adwuma obe sesia no obenya do obedi nanum wonwene da ache so fama me mentena fidie so wa me ho me bo me ho modern papa na me de ja me dwene ho anam se da bia ware me ye danya a emwa me ti wo se me twa so na ja me kope dan na me ye mu yie ti wo pia bonten anade oba na me so kra na me ne hwe me fa me ba ntem agwo na me ne ma na me sesa me ne ma na tipa me de kan da me kuma na se ka kire ne se metu ma na na se nso a enye ti me da na se eyi me ne aba week na me de metu sesa me ne ma na me ja aware na me ba ye me be pe me ba bi tana ye me ba ye be day ba be sia ablantie yi nhwan kolai onfi wo mo obi onye dwuma so oni bi onu mo oje da metu sire na so fama me de oba be sia me de se ye nyina ye adwuma ne ye be ye e na me de me guso a na adwuma me ya ne se me kwaji obi asase a na mado na madua aduane na madua koko ameni pakoro na me de saa enkolai tete enkolai saa ukobusa wotimi hwim na me ni ba bia wo hwemu blo be 8 years na me ni ba bia wo nti lucky na konta e na kire me so wo boase na mtutu mu na me ko hu na me si na ha na wote e na wagya nkwala bo me wo ba besia so na me koye me ne ko kan wo so meba ba ye so fuma me ba ablantie enfi me na me se enya hwe me hwe nkwala no me gusu am ko ju obi asase na madɔ medua ko yese nkra na osen sese panyin na ko 33 ketwa no so 20 na yese ni omo de ama so fuma me problem e wo ho nti na ma me de ene ebra ho na ba bia odi egina yi se eti ni nyina achi no panyin ne me titi me mo wiro ma wie ma panyin ne wie school no e na ketwa no ma kwansa na te dia mo me enko mo papa ho na me ko kan che se wo wawie ketwa no so adu sei enti no sese dia aka no o meto aso so fuma me na 30 years no de no obeto aso ma obeto aso ha mo de na bi panyin ne wie school no e na me de ne koye eti me koye na mka chen se de aduru no ma hwe panyin na me na wie ketwa no so wo sei enti dia aka no wanya den onto aso na panyin ne results ba wonto ano so me de ne koma wo mo a so fuma me da me ni beduru kumase mi wo kumase a mi sister wo hwi mi wo hosa no pa na ablanche ya frɛ me sɛ wasan de nkola na eba akra wanya 30 years no sable no wanya 30 ɛna me sena wo do mo san eba sɛ na obi a wa matete na me na wie school na pa adwuma ma no no wo san de na ba sɛ me de me na me wa hoɔde a me behwɛ nkola no ɛna mi sister kuno sɛ de wo yɛ ne nye ɛna yɛ tena ase ɛna mi sister kuno sɛ da bi wa nhwɛ nkola yi na maami ye ti wa de twa so na hwe ba bi adru so aye dwuma na wi so for maami nkansi ye time nti ante na me de eti e ba sa no na me de mi sister kunu eje wo ba na tena ye e na me de ketwa ne koye ketwa ne se wie school no so for maami oba besia na me bre dodo na me bre se ye de tumu a area ho no obi ani won na won kamasam oba besia me do folese na wo bema wo so akofa wo ba na wo a wo hwe sa nkwala no eti na yakwase abuo na wubu me e na me de eti ketwa ne wie school na me fro se we de nyame adobo ni mu ade wanya school wo fe so na mon enti ye be ne den e na wo so me kra me ba me nua ye fro wo kumase enu nti hia me dwada ye nyina be ko school mu ho ampa me betene kumase ha e me dwada ne duri sabe na kaje tia wo me hia na me se krache ye den wo ka kire me se wonni sika ode akra me ko school na ade ba beto adwom ti me fa ne nko
ene ye kejeti anka ya ye ntokwa eja meye ne dan na msama akora no so de ne koye be de ne koye ablante di akora yi betu adwum di akora yi betu adwum wa ma ena bre me boabo am hosam di akora no be ko school ni na enu na nsa na oba na enyem ye ene wonya a topic scam di akora be ko school yi nyina ahye na do no oni ku a wonye topic be ma ni tu kwan ena me de eja me da mani se eja nkola na eda nya omugu me so ti me so me hwese kola wonya 30 years na sa abre no wonya 30 afi na woko ena madam mawie die se die tia ne se wo yesa no ketwa no eje me nsam wokofa obi ade wokoba okro no me de beto wanim sa akra na kodi nsam one wo ye be ma brame enka wokofa obi light up wo ba ye no wa ba se wo ba me wo be ko wi obi light up wo ba ye se wo be kan asem no anti awini usu afade wo be duru kro usu afade ko wi obi light up so for ma papa no metu bofo aka me ho ame atua nipa na ame akokurom ho akoka ache wo so be ba me abeka akola ne ho asem so for ma me ye kwai ne papa ablante ko kasa ya wo se meba ye di kan no oba ya edi be week no oba ye wo be duru ye no say ye beka sen ade ba wo ba ne krakra nyina ne say still a wo ba ye wa ma me ka akola na asem ma akra ne ye jeri no to ba ne ye jeri ni say ye jeri no 18 years wa twa 4 years sese so for ma me mepura ama wo wasan akwakeka me se mintimi nya adwuma ti wona na hu se ba kwa ye so for ma Timbaland me se ma so for ma me de me namu no oh enye yize enti se de wo pa chensa nkola na nya wo na wo nkola no se akola no we ni wo prison we de wanyini 30 something years de e say papa no nya den se onko yi prison onko yi akola ni free prison ade o me de skabito ne so o ma fa sika anto no so na obe da akoyi no se papa ne ba ye no se wo nipa no ani ni nya case no se wo ba ye no e na se nko obe pempanyimfo enu de ensi ye nya jeli na wie eti okoya appeal ya na enti se ya appeal na so obe ko akoyi akola na ba o se kwan obe fa so obe ko akoyi akola na ba bia no on fa so na ese meni ahoden akola no wo ho anka anya bi obe susu mi mu ese meni ahoden onu wo fie sei ketwa no e wo 27 de okọ prison wo prison wo 27 ten one ne won kra sei me ne wo 2 e na pani oba nso awo pani nso awo oto no one ne ku nete ai ono kra no na wale ne kra no so ma me nya papa me anya papa enye na san kra wantimi antete wo ma me bre aye se be ma no nya wo dai se be won ko yi do da prison won ko yi prison no do be da ko yi no na so for me se me so me nya dai ma ne nam we kronfo wo na fu watimi akọ obi life stop se akola no nya case no anu de atwam awie ya nya jeli no je se wo okofa lawyer koya pi me se champo mumle mutewa na e come de me wa na na akola case no so for ma me sika rejetire kuta mi nyina ahye enu achi mepira isi me nya adwuma ti onya wo dai enti won ko yi akola no na ka bi amabo bia wontu ya meka na me won ko yi akola ni prison na so for se me so for me da se na mo na wonu de ontumi ko yi no aban na jeli no enti e da se mo be pesika no ma be pe lawyer no makoya se obetimi aya appeal na papa we wonu wo sika o de ba koya appeal se me so meye den wo be den ya be ya na wo de aya na aye because wo ba pani no ono wo ho e na kora o de prison de be ma be da koyi no asa so for ma wo so mi mu bo a me ye hwa akola no na ne wa de be sie ga sie we tu be da we ne me se champo bremo se madam so mi ti me nya adwuma so for ma me enti wonya dadi womle uska na fire adwuma no obi se wa won kola ni bia wo hwe wo no wale wo da bi ye ja akra na ketwa no otu yi no be da bre usika de aye jo no ne ye japade na enkola no so se ka me bo enkola no no so anti so me da so me da nya kwa na so ko na ewiase no me kasa nchenchem ewiase no eniema ehase a so yo ba so ye be me so bi wani fitiase nyina me bo no tofa bibie ni wa na ye papa be me we ni wo kasa wo sina woni mu ade pa sebe ka ye to so anka bi anka ne enka esiwiye ade ofa mu nyina wo hu se flag ne che o se eniema enkoyie
Eso otwa so wantwa so osakwa konyinsen wa wumienu. Be me wa anwaro ba pim samre akolenya 27 years aya wonya case ya woda prison. Ne abasa me kan say so mami enema aye too late. Enema aye too late. Ama mami. Wonan yasem wo ho wo chena brawai. Ne ye behwe wonan so case aka. Enu kra na eso omo anibire ne kan wasem. Na be ma na ja 1948 de. Hwede e hyewa wanentu kwa usire mu pa. Hwede e hyewa checho. Wonwina no mami. Asem aya mami kan wo de yaw na odi kasa. Anti Aaron yaw na odi kasa. Na asem say akola na nya 27 years. Ba kuno so aware. Be ma na djuma wo munye enkoda. Enema aye too late ama mami. Entinet of mami ka no. Onan no na ese o me kapa anti Aaron. Wo nkwa na me mpe. Wonan no ya sabi aboaka wa ya ayesa. Timbaland ntira wo de abetena. O me ya nwine no ho mwa. Na meme yi mu fi so wani wo mesumu. Fi so wani wo sabi o. Wante ne ho anhwa wo da. Na akwa na second one so bai won hwa wo da. Na ya nkwa na nyini no ya sabi afri ni nsa no. Na okwa wo kwa so no. Anya adia ya muda so wani. Wotu awon kwada ya wo hwe wo mo. Na ho mete. Wotu awon kwada ya wo hwe wo mo do mo nyini e na wo hwe wo mo. Wo die wo mo aburu so atwa. Enti ono to this guy asabi wo di kwakọ ya appeal. Wo ne ta ono wo hu ni nsam sika kura ada. According to say na wu sika mo. Wan hwe. Dabi. We say the soft mommy are too late. Echina wo so omra wo ba ne chese ne ahwe na no asoma ka me da ase. Enu na hia kura yo oba ya. Ma me da ase na Auntie Irene bekru ni pa wie yi na Auntie Irene ankasa na ntam kese na obro so kire ya wie yi o. 18 something do okobu ye ni mu nso hwe mu nani na ho. Na be ma mranti bre wantimi ahwe ma. Sabre ya amabomre wane nkokore na okwakodi pa behwe ne ma. Nkola anyinye bi akowie pi. 33 no ne ade. Oh. Die asie no eno ana asi oba tan nyame adom bibia nya nto saa esre na wose esre nyame se omoa na wo nan na eho aba asem no ya ne ye ka me yenka ne jai se wani abra chenchena ne nan na shedufu oh ashedufu pa ne nan na shedufu Valentin Butu Mame no ase my lady oyire odendende sa chenchina atwan be ma ne mra mayi ni ba ma no eno so kra de eno no enweke sa eno nti wo sa wutu ma fu se no won se nkra ne je won sem single parenting ade ba ko ede ba no ehu won na akra ba kwa wi light up eno enzensem bebre asidie besia na asi no enti ma me mesrew mo akoma ne mra fom enkwa ne hia na fe wo baba na so no watu ne fo biko anya je won sema wie so no kotwa sasa de awutwa ye na esa ma me won so wura ba hu bedi amia enti mesra to ho ase na asem na ade aba wo nan no na asem wo nkwa ena hia enya wukunu na wakọware a woni oba bi twi so na wo so ma ne ha wo. Okay na abrampa my lady Brenninti ya first case no se manka bi o na ni nyina afafrem my lady first case na meka kakra no efi abusi atwa wa ya o che braid eni yiwan ewuraba yi ensem o ka no wan hwa wote akira a de obefa no no e different but se wo ben na ana hunu se o fempa my lady rum se your office adene ewi ne se de o kan na wotimi pie o ewi ne nanu ewi ni tiri no enya ma mi de tiri no yemo ewi no ewi ni tiri ni mu na o se ba ne yam na mo se wotimi pie kura ko gina ni mo chese on tijai na ne manki tuwe esu o ma besu office wonu anyina na my lady ye besre busua ni bi se busua ni bi ewo honhom bi anya ohun da che a wase no hwese my lady akwa no 13 years se si yi se 12 years se 13 years abeka ho wa be ya beba wa pani o ye wo eye kumawu ho na akoda ba ya ti se waduru se o be fefa be bobra hwe kwan ye de na fa so na me de emi hu pa ye ne papa nua no se ne wo fa so a se me de wo kona ho to wa ebeba me so de na se asempa wo
my lady asem kese pa was asem we ho na my lady asem a wo kan ya eya wan hu ne maame se wo hu ne maame anka san so we sei enka nto no eduru ba bia bata wu eya o se bata be wu eja ne market nkete my lady o ma be ese nkokoma ba bia ko kan say kan say aboa wo ho nkoko yi obehu afa bia na ode o mo sen ebi na aye sa akoda yi ye na wote a wo su se wanante a na onim se ha na ne last stop na me de me dane se D4 pass som se nyame ya adomo a efia da obeba omna no mehwe maye na me de me se me be o D4 na be ye konfuo wan yo my lady me zi ba bia ye twese kan wona se kan o se ko we ze nipa wadi sanzamfun we no wo bonadane ko no so mo na wili tirim ne na bi dane ye no so ko no so de nam na fe onu ahunu say yes say bibi wo baabi ewiase du baabi nipa bi di bone dodo hunhum ye hu o mu nti no mo sampam eye abusua sahra akoda yi tutum kama hwede ye waye ya wote ya na abusua mo behwe kire ahwe no mo gina chese ni maami ni wonti no ano no na maladi ye mfansi na memra maami awuni so anti awene anti de meka kire wo nani se de sie na sie awie pani no papa pani no ya wa wanwe nkra maladi yentu amama bifo enu na o se ye gina so de kasa na no se obenyana katua se pepepepe eti we obefa ne ho adi won fa ne wonim so ne oba akwada onu age ne ho di su okosu ade ase na brabo se amane manso brabo ase wo foforo behwe wo mu edidi na maladi de entia me beta ke show me do time mo be ho be na dadem sabe ye tenti ache wo sere na maladi de entimi wura mu wo what asem we ho no mami izu one ne mane ko ya wura no wa awade na ase no asem o ka kire wo mu ne se mami enyu onu na ne papa ni bedo koko ama na ba no de ba behwe we ni ma etu onu mom de ezezei won na ti awade na ase maladi tinna papa wo anwode a ubetim dia ye adwuma ahwe wo ma wa wo mu enam se maladi duru ba bia akanfo bi ensua nyansa otade we ho ebi no ma mi nya botiro beja o man ka ade ba enka wa nkwankoku no eduru ba bia nsem bebre na mama ye nyina wuro kra de ye ubetim akuna kone koku no umani ho musu akọ ko ka turo nse me awuni me ma ohwe nkra no na de oba ye ni fie ho asema ye katie na famu aba etama ye ka wutie na me mani ho ma free hazesi akobu ase na ko ka chense o mani hwe nkra no edu ba bia maladi o mbatu protest ya na obufu o mse na unya abotre mami asema me ka che papa ni se edu ba bia kanfo bi suban a o mu de na di titru eye no fofo ndu ba bia etan edu ba bia abufu mami enye mi na me be wari sremni mami wanka so ye sremni a wo yo ba ai anti awene wo be wuru bu papa na maladi obi anka so ye sremni a ho wo susu kra so ye sremni na ro sremni na Abraham pa me kan sembi ye nipa na me kan sembi se di wo si ka chinsam ho ha no na papa pani wo zo ba no kru ne di ni sai Mr. Mwatete obuase wato koko watimi ahoma enne wadi koko afu ado ama na ba sese wa wo hwe oma o na maladi me se wa asem de minya akanda wakane ne soso maladi se wo ye wa adwiri so beyi wani na ya dwembone ana ade hwe oma ana beyi wani a maladi unsabe tenten o asre wo sre ese wiase na na okwa mamidi yaw ene na wode tie kasai maladi nkamfie 1991 asema wo wie sukui enkamfie zeni enen wo sanim ekwan fa so atopa wusi no ni nyina da ekomade no wo kyerɛkyerɛ mu ha ede kyerɛ nkrofo maladi nya ni bre na maami de tie kasa hwese wote a wo kasa obekɔbo ase ho maladi wo so obekɔ o akwede ani ewunya ntia maami kyerɛ mu kyerɛ wote wo obekɔbo ase akɔgyina papa ni maka de papa yi se wanti mi anyi me ba na ma misika nyina ahye na pani ne so wa ba se sama memmei koba mo awu awade an kra nya papa na se wuti sika hwe enkra ni bia ti mi se tempo de accounting ho say papa ya dia wo ye na ye papa ya dia wo ye na ye ya dan tana ho no papa no won kra se papa bi e me kan tre Abraham pa malady yo ye da ko sabe bo mi se champo
amwati dia we na ye we say wo ko wale ene oba na ti edoko ko di hwo mu na malady emoja bi sini moja bi dabi emoja bi sini moja bi so free san kra ne nya wo ma ada na dada no nya DNA test na ma mi fa kra no koma ne ombapa eye nei enkra no ma bra ba ko wie ba bi awie ebi awie laptop ne ehun nyama eye hun laptop e de adwane ama nei ka papa wu tina mu judge cross in tribunal o eti malady he me no da bia ya me si mebusa judge sem o de nya bo tira ja wasem wa bie liar ye bie die liar ade a ade asi ne yeka lie be ne enko bie fa ye number mo no mo fefre no mo nka ho asem papa mo atia ye no etan amwati oye ni pabani ni malady se papa we timi di dinom na se wo hwe na wa mama mi koya mu na obodi di ebekuno malady mami de ya na kasa edu ba bi o mu hwe nyansa se de bra bi meti ye no akom ya sisi akafira no che comfort peso na se nei se memme sisi ma enye ne na tinanti wa nyina na ho ebesi ne ememme gusu sisi ma malady me fancy wo na nyambo a chen atoaso ne nanu wansa na malady ya no ensem wom no ne aboa no enu anti arene o chena san bra wai ne yemwa wo onan ne yehwe ne yema obi meboa wai malady ya frɛ na mfa o obefa ye na obehunu wiase mesi ye kom no no o chena na kro no so obete ne dre ama ne ntoma ne betia kobi wabete ya ne wadne ntoma ne bejam ya ne ya wura fie no wura we fie fo so nana no wadne ntoma bejam ya ne am wo wuri se wiase ayam tu ya ne grow fine ube grow fine yani koko ya fatu are ne so wasiri wo awre ho no de ba he siri awo siri ai me pa chew o si wa ya de na ho to wo eye grow fine oba wa wo na pese opie bedwam eye grow fine uchima emu dudu eye grow chima fine ne meye ebeba kama ani basa di grow fine bi eye ne aye koko ene ye de aye digital about science ye ne ye de aba adro na no annam eye kama sia ye ka no no atobi 0244596532 Kojak Farmer yenko sesi e ono no why aposan e ye de bidie yesen yi usin asin konko na sia pa ye white se suchirema na wasere o di procodu nso aba afia nyina da pa ye pepu brefo ama no ka se we ya bia usi da bi mepe Kojak mepe no a 0531 069945 Lawson delay my capsules Lawson Lawson Locke papa wonro Lawson about me papa wonro ebua osiesie uni ma ho to me pacho yi nam saya de nyina firi ho join this bedwane ekọ attention bedwane ni nyina beko jabruso bedwane ebekọ kura wo mu ha bedwane ni nyina da ba bi eto na dro tu adru ubenya bi ato nkra wo cashin drug lane ebusu ho 0242133577 Kingdom Herbal Center yenko sesi e yen ye di Kingdom Garlic Capsule ye kwa jibi eni ni bitters eye kama sa wonu bitters no na umpe garlic papaya atomene no fatu mini mu boko wa ye ni je o mu ne di kan wa ye dwuma no ache enyasem ketwa Kingdom Ginseng Power Capsules bema usisi nyina firi ho afi wa gine se chire na ye chire ben tremendous capsules atu namu sa ya de bia and so e de free 0597298855 yen kwa umane so na afi yen fakos yaba ya fal a telephone numbers in gusumai 0548931931 0551931931 hello Inini Pizarro ini aba papa bi fefe yentie we Inini ya o sini tiwni ni ma bi hano no nyame ya na dom sanse sompa de do trere no watene ba bi sanse wa difo akase se o difo panom ne ade a nyako wana charge na man what ba no na me ba ya ma me so o se woni ye papa bi awo ya ye papa yin fi mo frei
we ni duru ba bia wi ase abrabasha se nye de se wi o e di se o ye be ma eja na wo na mo fra ni bi o ba bi na o si wo mu de o mfa woni nko mu so na o be ha bi o fra de e duru ba bia da ha di ntie sere ba pa no o be mo fra na ma me ni na so bi oni ni material pizza share that se pa pizza that se o buy 0551 hello hello yes Pacho yentio Pacha yes hello good afternoon mama Hilmi good afternoon papa Pacha ogoloni Sompa German of this week yo yentio amentia na na amani jene ho pa kan do kwenye nishiran yo kina mama chef first king be ma wanyin sen ne yere amakucha scan nam bibia obewo oba wo wi masa be ka cho ban sa wo oba o ye ka de ne be be manu aya ko tinyi na aya ne be ma in fact children homes bi mu wa mu ko wo ana na mu kai no mu ma me ma de nya kam nya de eni ye yiri fo na chi enya ta papa unu se wa wo no na ya tinyi no we se bo bi na diska ba ta okay dem na o me da tinyi na ko yu ya me se sumpa dia be di e kombe bi di atana na ko ana ye nya ba no so no o fi akwara bi be tia ni timu a ni timu hwehwe no no mfa nsem o wi ase o bo mi be mpa ni nya ba ya wa pa video kama na ni timu hu hwehwe ni sa nti abu se bi mta ade pa na mama ye mama ya wa bo ti de oni ni case ni get 327 ni a se sem kola na nyina bit ma bo mo pra mama em le juma yeah that's ebusian for the boy fashion jewelries ya mami Doris Omani entry or one crime makola na abrampa or the agudie siesie me mason ikom bebia nkawa ne bone da fom upebia tu ba ko obeboa wo wokọ abomidin so hini ni na sememra obey kama na so atu bia beton the boy nyame hira pa wasiesie me ama ise de agudie de ifanye hwe nyame hira ya no aye yanko 1 and 2 adena fe na wo be dwumazuka hello ajo yentio hello good afternoon pacho yentio why odaro ma me Withoheneni ni ani Mama no doesn't be saying that come on no question but to make a second as a primitive. Okay. Some of them no class or no one fan about no class or man managing things. Do so anti awen yes man for man kwasor. O se no de o moko. Bible says about fan kwa on fashion we na wan see you. Yo. And that me now papa na nhwam kora na wo so nka kwa be sanka o tutu onyamesum. Amuma ne misuru wuda nkura ne mu nka nkwa ne nya batata but ne ka tere papa no se wonhwe yi na hyebiru we ye ne nka so o me ran kwala no na sa mo ana e da papa yanso ye da say hello Ebusian for ye de besia. Ni aso Sompa Nkomo de Ebola nyampa o chene beto aso.